News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba efi tumlikande share yen ewo Facebook and efinsi YouTube na yemfa kase bono enchirimu emfa ensamum. Mika say Olam Agyei abon homoden pa. Wanom abomoden ebie mfunu dwuma kase a eba wonebe kan say ye first state of the art eye pasta manufacturing facility won krabu prement beboa pa. Na Ghana de hia motadi tali ya pa ne wa woto wachi na tali egusu sa homa no mudibie no omanyimu wombe do na manaboa pa se be yam betuen do na edi e wo man Ghana na empenifo kirem se adwumadi a mu bia no sika botene be ye 40 million US toppable money na omde share mu a eba beboa pa ma omanyimu nso yetimi akwa ne se be ye tali ahodo a ekoso amanfo emaso no omanyimu se be ye be natimi akwa na empenifo kirem se woba ebimemam ayatoye FM a mekira West Africa ha no musi na ebetumi abogapama Ghana de no ebetumi adodo na omanyimu nso ye momode ankwa ma no ne enkokra tali ye mfemfuru bi ma so Ghana emma emedi na adwumane to dwa no ena Ghana mampeni barema oboada John Dramani Mahama ekopie mu wase a na mpenifo epadwumade hu entomanya no nkwa ne koye ono omka biewom na afi nso ye Olam CEO eka ho bi na afi nso aban na msifo pina na ekopie manya asem kuma na matren kunwa na momka biewom nyina kopie ma dwumade ni konkan yepam na Ghana mampeni barema oboada akase mu na odansema di same anamontu a Olam Agyei fu atu ne beboa pa efrise emna Ghana mampeni John Dramani Mahama obonto ana okire mu se obape ade ba kobeboa pa na men yakoya ne mpunto mu pa ne se ode 24 hour economy beba na sa 24 hour economy no adwuma no betumi asora hamache akoye bim ewia beko enumere beko na jude so beko akoye dwobeboa pa wosikasem etimi akonka ne senti ode adesere ade ato Olam penifo anim se womo modia me register kama na momfo wonkɔhye 24 hour economy dwumadie nim na mokofa na madi fiama no ne ba aban kyese kapre onyo mu bi obehwe mfidi ahodo na akade epio no be fiama no ne aba no aban emfa tonto so beboa pa no dwumadie omudie no na ma etimi akonkan Ghana mampani echirim se we betumi aboa mesika botina Ghana fo benya ne nyuma kase mpanifo beboa pa dodo na no etimi enya nyuma yo mampani de nsem sei eto nsentwerefo anim. This factory is going to operate a shift system and it qualifies under our 24-hour economy initiative. And I'm happy to inform the co-founder that we have passed the 24-hour economy authority bill and the 24-hour economy initiative is becoming operational. I believe that Olam will be among the first industries to register. And among the incentives we are going to get include duty-free equipment imports. If you want to expand your factory or you want to bring in new factory equipment to establish a new factory, you'll be allowed to bring it in duty-free. Eni awuti ye eye Ghana mampeni John Dramani Mahama na nuachi edo so afo no hwe my Ghana emfidi dwuma so ewo man mi onumnyamfo Elizabeth ofosu adwale kopiem no okire mu se anamawa make say eye Olam Agyei mpanifo atui ebebo pa ma my Ghana ni so ade hunam ye pese ye boa na mfidi dwuma edi hini wo manyim na ni papi titiri mebu nya dwuma ye no ebebo pa ne senti osere Ghana fo nyina yentai Olam mpanifo achi na ommoe na mfidi dwuma mbe bie no abeya tale o mem dodo na befa so enye adwuma aye. Your Excellency, your presence here today sends a powerful signal to investors, entrepreneurs, and the broader business community that your government is absolutely serious about industrialization, value addition, and making Ghana a competitive manufacturing destination. And what better place to demonstrate that commitment than right here, where Olam Agyei Ghana has constructed a world-class pasta manufacturing facility that will produce quality products for our people, create decent jobs for our youth, strengthen our food security, and fundamentally reduce our dependency on imported processed food. Last year, as part of my working visit, I inspected the construction of this facility, and I am very excited, as Bernard said,
that today we have gathered to witness the official commissioning of this Pacta factory. Any awoti ye ayo so afo no hwe my Ghana yem fidi dwuma so ne den edonu nyamfo Elizabeth Ofosu Agyei. Na ne kwakra mu no enna Mr. Bebav Biswas ono ena ye country head Edma Olam Agri. Na wo kire mu se anamoto moto epeso moboa pam. Na muri ska twitwi de be hye my Ghana dwudem ne boa na afi so eye food production ene enuane ye no eboa pa se be ya Ghana man ye ntem ska twitwi de enkwa nuane obi manso ne ye mwa kanti Ghana fo nta wo machino mba so mbe so my Ghana se ne waboa ne nuane ebusu wo manyim. We have a facility which today can produce 43,000 tons of pasta per year, which can cater to 40% of Ghana's pasta requirement. And let me tell you, we will not stop here. We have plans to produce and commission some more mills, but for that, His Excellency and Honorable Ministers will need your support. We need your support not only to produce for Ghana, but also to export to neighboring countries. And we need your support to be competitive in those markets. So in terms of livelihood, we have created 300 direct and close to 1,000 indirect employment. So to the government of Ghana, represent today at the very highest level, Your Excellency and Honorable Ministers, Olam Agri extends profound and unreserved gratitude. Any awoti yono ena ye country head Edma Olam Agri ewo my Ghana moniden at the Mr. Bebav Biswas ena wote nini. Yentwa Kasiabone so na members at the Civil and Local Government Staff Association of Ghana Yetranitia Efreno eye closer ashe eye strike ase and Adjoa Obenimbo sum ni de tosonkno won fimpimienu ni aduonu nsia ni mu na yade strike yo mu koyomu chirema eye conditions ahodo mo ni aban no agitu mu so mo be na sise ne de akoba saban no eyi nani e de ama wo ma che so mo twentwa mo na ase se conditions ahodo ni na na mo gitu mu no enya ade o matimi aye e de ama wo na mo chirema sane niam sifa e kono hwase ya ahodo a eno eye nwumeku ahodo a eno wo man Ghana mu ene sane omo bo mo homoden wo eye nwumeku onim na chese koba saban ne o maka asem na so yi nani e de ama wo ma e ha adwen ye papa penti no maye o ma adwen so mo be ko strike no kopem saban ebetimi aka asem no ede ama wo na ye strike omuko ni na echi na so ye na hwa eye apadie so no ede nhyehyeye ede ba eye nwumeku onim so mo mamode njai eye strike no mo pese mo nko no sane ebe yo mo ni aban no ebetena se na emom closer ashe mo members so mo nko strike kopem saban no ene o betena se akopere se eye conditions ahodo wo so mo ye mo ni na no betimi aye ede ama wo Yanto akase no so ne yemfe ye ne mfankyire mu awasante mantanim na ukopie mu awatwema mponua mansinim eno no wasante mantam ana no efiade etwam na oman Ghana efitiri mra kwesibo ni kokko eja ye nam se ye ne yankasa ye ne ye hoso so oman no na enya mfinhia pode adusian kron 69th eye independent day etodwo ofiade etwam na dwumadie no in fact na emu ofepa ukopie mu ewo nyinahini DA eye school park na so a mensin bomodia kodia fofida we ya eho konkan papa chese na de hie kotwa hia ho no na enya sem kuma chese ohwe mpontudwuma hodo na ekoso na afenso chese ne nkabom mapa na ekoso na yade na konkan pam na dwumade ne koso na mensin krache edema de hia wanom ewatwema mponua mensinim awasante mantam onimiamfo Ibrahim Isaac echirem and aya nanu fiade etwam na ohwe oman Ghana ye fa hodie da ye di na akonkane na wohwe na nanom bi bro mbebre ye pa bebro mogani ebe konkoden eje oman Ghana si ho no mo na mekire ye funding fathers no ma ye dwumade pam enkanka omampeni da odikan be so oman Ghana Dr. Osajefo Kwame Nkrumah obadwumaden pa bo oman Ghana ede yen ekọ eye fa hodie emu a waya de papa de sent ye ne oman obi anhye ye so ye ne yankasa de ye pe ene ye ya eyade ekonkan kirim so obi amoa ne nyina ye moa Ghana man no man ekonanim ego mpuntum efize mpuntudwuma no enya nkwankora adwuma kram na okiremu a afiwei eye oman Ghana nyina yamfinhia aduosia nkron afofida kese yedi ye efa yefa hodie danom na sebitira edaso na ne sem building prosperity restoring hope so oman Ghana yesi enidaso ama oman na finso ye boma nidaso etimi aba ma Ghana adehye nyina no mensin kra chichiremu a adwuma wei enya ba kufu adwuma so oman Ghana betimi akonanim a agesa Ghana fo nyina kan ye ho bom ne nyina ye time panifo achi ne ye bo na ye de oman Ghana ekokosi bohye asase na bebo man dedo na etime enidaso manchirima ye banso so enya oman Ghana mu enidaso
na ochiremu afa hudie da we ne yeda soronko a eyabakosam kase pa de momman na afisu mpundudwuma hodo a ye no yebekoso ayere ye ho atimi aye na nkebo mapa atimi aba na hohyeso aba na oman Ghana yakoyanim se omanmu na onyinyamfo Isaac echiremu am dwumadie soronko a etodwa no na obon ho moden na mansini mpundudwuma hodo o moye no so obetimi adebedie ede ache ne pesu asofo no chiremu am de di kan efa eye ehumesua abon ho moden papa eno wa chinsu wonye ehumesua to nkyanya efa honedie nsense akwati ne beka ne se ye sanitation eno wa chinsu healthcare se yemfa ya pomuden so waboa pam kua yensensem waboa pa efinsu mansini sikasem yade a wonom eboa ma nema tumi konkan edema emense no na ochirema wanyina yade opeso oboa na mansini puntuo ba na ade hya wonom watwema imponua mansini mu no obia eho etumi hehan no ewo mensenem no nimnyamfo chiremu a dwumadi ahodo omadie ni bi etese 6 unit classroom block omasi ewo ye akota eho no ma aboa pa wa aye agogoso a ekonkan papa office kekeka ho omasanso esiye auxiliary facilities ahodo a eno aboa pa mechanized borehole ahodo a matu anipa etumi nya nsupa etime nom omasanso esi eye 6 unit classroom block ewo ye kotokuo ma no so mawie kura sei omo ediama empenifo school for mofra ashase eco school ewum ochirema eye nkomnya beboro beye apem 1000 furnitures ne sunum dia ma school na ma konkan ma cheche dia ma school sahodo mansini mu nyina achese mpududuma ma ye no editwamu kura no nimnyamfo ochiremu sei Ghana mampeni John Dramani Mahama eba no be hye boso obape ode nkokọ nketenkete beba na no beboa pa ma Ghana fo a mo kondo nkokọ ye na beboa ma sebe ye nkokọ yi ye nkra bi emfemfra ma no chire mansini wo monsa akomo de won bode acheche ochire monsa ka nkokọ ma ne nketenkete no omonsa ka apem ene hanson 1700 a monsa ka ye na yade so ma cheche de ma akuafo beburu be ya hanu 200 farmers no monsa ka aboa pa mekese nkokọ ye so yade ekọ nkan potem beboa pa ma nipa wo munya adwuma ye no womo etimi enya adwuma ayem ode ade sere da to na matran konwa mo ka bi wani so besere wo mata wono montai mansin nachi no munya manyosem to nkyere mo bone potudwuma enkoso atwema emponua mansin District Assembly has recently cancelled for the construction of 1 unit classroom block, office, 4-seater water closet with mechanized borehole, 300-liter overhead tank at Agogosu DA Base School. Construction of 2 unit grading block office, 4 auxiliary facility, mechanized borehole at Akota will soon commission grading block at Bayrebo. Also, the assembly are distributed and handed over 1,000 pieces of school furniture to basic and senior high schools across the district as part of effort to provide quality and accessible education to our children district-wide. This intervention clearly demonstrates the government is not only building prosperity but also restoring hope in our education sector. Agriculture remains the backbone of our district economy. The government commitment to strengthen local production is evident in initiatives such as the Nkokon Ketenkete program, which aim to reduce Ghana heavy dependence on imported poultry. At one point, we received 9,700 day-old chicks, which were groomed into 4 weeks old, were distributed to over 200 farmers and individuals, with each beneficiary receiving various quantities of chick feed support and technical guidance. This intervention will boost rural income, reduce import base, and strengthen our local poultry value chain. Another time, restoring hope requires unity. Development cannot be achieved in division. I therefore call upon traditional authorities, assembly members, religious leaders, civil society organizations, and every citizen to work together in the spirit of patriotism. Any awoti ye ayaban anamusine mechira district chief executive edema de shia wonom wo atwema emponua mansinim ewa santemantem den edoniminyamfo Ibrahim Isaac ena wote nini na maneboi ya maneboni Barbara Granten ena difiri asantemantem ebesom ye Yantoa Kasiabone Suni Edasua Ejinemu Ewa Santimantema na Deputy Ranking Member Edema Food, Agriculture and Cocoa Affairs Committee
ano anso ana ye mrashebedwani ede matwuma mponua eye honorable set osei akoto akasa echemu sa ohwekwan a aban no ede kokko akuafo no efa so anya kresan sadenti ana kokko obu a yede ma wono masanso ateso na ye honorable osei akoto ede semi ede tuja echemu se kokko obu o mateso ide na chese krono bo ana mo bo kokko akuafo ne sanse ya de omo ankasa no mo bre ewo hia mu enti so omo bo adwumaden se ne be yo omo so asetena betimi akoye na masaso ate kokko obu so de ene krono bo ana no de obekasa aban no ebo kokko akuafo ne sanse kokko akuafo ebo aye pa ehwe dwumadi omo di ewo ye Ghana ye sikasemu eba kokko sector na akuafo no ebo omhomodin ye panti aban ne momodin aso betimi atena se na ne hyehye ye wo so hyehye na ebetimi abose ne be ya kokko akuafo ne so no omasitem ebetimi akoso ye se ne be ya kokko industry ne so niam ni na betimi akoso no aban emomodin onye onhwe eye kokko bo no fem akuafo ne sanso mo obo omhomodin ye papa no the same say edituja ene de ene ka independence day na me pesa be ro ba ho aso kokko kokko asamba ne rap ade tina me kasa efie 87 years a yura tete kwase kofa kokko ba omanyimu yenti independence am say that kokko suta tente so na no nkyerese edubra bi a kokko bo no wa amanya aso e ma fomo aba eso so aba what is one o ye hye se ne amusu tete kokko asia bo omanyimu ba e bra no e bo no ye de ma aguafo afi last year 2025 last crop no ena ye tool e bo mo adwaman ena aguafo e do ma de se de koto aban nim se enka omo awo mu don to bo no so monchan na May crop no ya starting August September October no me de bo abatum mu ye bo no a na do so kono na bo no 3100 e bo mu di kan ba no na 3225 and I will be a war ranking Senate Committee on Food and Agriculture and Cocoa Affairs because no a man so born was wrong that didn't know this are born you're born no the 400 pounds and I quit 3,625 per 64 kilograms to your woman. I feel quite no the better answer cocoa grafo da come at for no ye diomuka that's a busumi duba kunu ya bono yantima makrafo sika a moment ma fa kodi bronya yantima makrafo sika a moment ma fa mo makra kosu yanti bronya wie busumi ba kwaba busumi enu aba selado the better answer emergency meeting ni enim se ko mo ko no mako ehu bibi yes your committee your frewra rande abe ma no ba se omna me kirekire me ne nwene ho ne ehuru kwa ye de beto so ye mu bi ka kire ne se da bi a drum no sebi mu pesika na mu fa hwe abiafo na mu ko mu sika mawo ene ye de for the team ye kwa emergency meeting ba ya de beto asi atebo no eni ya uti ye ayo nyonyam for set osei akoto no ana ye deputy ranking member edema food agriculture eni cocoa affairs committee ono aso ana ye mrashebedwani edema twuma imponua na manibo ye nsem troni Barbara Cranton ana de besomie yanto akase bo no so na yemfe ye ni nkyiremu ewa pie mantem ne nkopie mu ewa tiwa east abato mpesu aso ewa pie mantem na anano efiade etwam oman Ghana yenfa hudie afofida na etoso aduasian krodwumadie no apie mantem so ebitodwa na nya semkuma kram na semtita na daso no eye building prosperity restoring hope na so oman Ghana de yesi yedie kwan so pae bo modien si yedie yewie pe ne daso baba mu bia eho etimi atonom da dwumadie etodwa watiwa east no oman Ghana ene adwina high school so no mako du baako ekopiase komache ya na nya semkuma na primary schools no so ya mako nsia ena mumiensa so na ye cadet groups amso kopie mu na nya semkuma na Ghana National Tailors Association na finso dressmakers association kopie mu wo mu nyina mache ye shefa na in fact na efe pa je sedwumade na nya krabehwe pa na nya semkuma na dwuma ne to dwa no ena enyina previ school park ho no ma na dwumade no etimi etodwa na honom na dwumadie ne course wa na ye district chief executive edema de sha wodemo etiwa east abato mpesu aso apie mantem ne den edonum nyamfo ns ohusu intim echiremu se oyobi asade so be na fam de abona Ghana man yetimi akoyenem egompuntum onum nyamfo echiremu se oman Ghana da so ho de maye pa
ne fitirim na kwazibo ni kokko eja wo man Ghana haw de yefa ho de hye yensa no enwuma pi ne mpanifo abo ma yaya ma na akoso nanso de aduroi sagana betumi akwani mu de edikan ye behia ahohyeso se nimpamfo obuo emba ne nua nipa ye kwanwuma yanye ye hunya dwumaden ye mfanta Ghana mpanifo achi pese minkuminya pro ne kankan ye nwini fango ba bi kura ne yenya akane ye honhoma betumi de asomo man na nwuma etumi akonka na o man Ghana so yetimi esimpunto ekwa so oninyamfo kiremu sei ye kase ebesi Ghana enya ba fo adwuma enti ye nyina yamwa se be ya dachi bi no ye besi Ghana pa na omo mudi ya kiri mpa omunya wo mkro mo beduru o man Ghana mo pego se ne ye wo mo nga pa mo ba pa mo si eni da so ma Ghana ebe de se buru kiri odi same say etu dwadwumedie na se Ese building prosperity, restoring hope. Enti sa ye priyedie edi ama ye ho aso man ye di 69 years na ye sa de ni da so edi ama ye no na ye wo ne ma ese ye nyina ye timi ye esan se ubenya yedie na se unye discipline anase unye obi a unya no kwanfo wa eni ama nyina etimi enkoyi ema enunti se ye pese o man yedi ya na se ni peti mu nyina etimi ahotoso etimi ma eni ama nyina ekoso ye mo na se eni ama nyina nso bekoso ye amatememufu a na se atememufu enye school papa eko na atememufu enye adwuma papa eye na simemufuo enso enya asetena papa ewo bibiem enunti aban ebeba aban beko se ye jitu se ye nyina Ghana fo a esi etimi hwe ekwampa ye befa so a asoman ye betimi achichire ye drum pepenso a ye nyina ye pese edu na ye kanu so ni asaka ne se aha de ye watiwa izi esan se ye si kwaye ebum enso ubenya na unse ebia ne ne sibre enunti ye pe Ghana nyina ye die no ense ye so ye freti wa east no ye pe papa ye befa so a ye beka bom ye timi ahwe amati wa east adru ne pepenso a ense ye pe na de ahotoso ene anidaso enyina ebre omanfo a etim ene ehu hia pa na ene a wuti ye no ena ye mensene krache edema de hia wonom ewa etiwa east abato empeso asne den ede oniminyamfo enes owusu entim na enu akiri ena kwankyerefo peni ono na de homasua so ewo etiwa east abato empeso aso apie mantemu eyo oniminyamfo Pierre akwa enso ekiremu sem etiwa east abomoden a ebodwumaden eboa momen yetimi akoye ne mpuntum nanso obesere pa so bia fa ne ho fa nyim ne mpududwuma no entimi enkoso na wohwe akyerɛkyerɛfo modin bo omobɔ paade a wonom atumi aboa pa mense no ekɔ nanim o maga na mpuntu ada yehunu no akyerɛkyerɛfo di matintemanti ayedum pempenso a yɛmɔ akyerɛkyerɛfo abasom na okirem a wohwe o maga na akyerɛkyerɛfo pa okwan ahodo mo fa so ekyerɛkyerɛ mo frɛ enya semkuma so obaba modin na odi bibia hwe obitrim na abeka ho no de atu anamo no enya semkuma ne senti akyerɛkyerɛfo so aboa pa ntie du edapon na kɛse saa na yɛmɔ modin ase betumi akai o my Ghana akyerɛkyerɛfo ne modin ba omobɔ esum omen. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world on course. A country's future like ours depends on an extent upon the quality of education of its people. In Enquires, we recognize that building prosperity begins with our stakeholders and it also begins in the classrooms. It begins with a child learning to read confidently, to think critically, and to dream boldly. It begins with committed teachers who dedicate their energy and time in shaping the next generation. To our dedicated teachers, your work is not just a profession, it is nation building. Every lesson taught, every learner encouraged, every life mentored contributes to Ghana's prosperity. To our dear students, you are the future doctors, lawyers, engineers, teachers, political leaders, entrepreneurs. Prosperity will be built by your determination, dedication, hard work, discipline, integrity, and resilience. Eni ya wote obowura mu awa pie mantem ko pie mu awa tiwa east abato mpesu aso am ono eneye okwankyerefo pani a oda ehumasua ano ne den edo niminyamfo Pierre akwa ena wote ne nkan na eno achi no mase badwane edema ade hia wanam ewo etiwa east oniminyamfo abena osei asare ensi ko pie mu dwumedie na se wokiremu sei fa nwudie wo hwei ede asade enenam ne senti obesrega na ni bia sei
obi ama no homoden no nya na afam de no ombo mode ama na sede nya adwuma na mo na Ghana yamfa enko yenim efrisem ye na nanu omonyo mba bi ko omibiro mogani eye adwumaden pa boa Ghana mene Ghana nya fa hudi a esafata se yenso a yede akira be no ye mo ye homoden obi anya na afam ne Ghana ma no enko nanim ewo mpuntu ekwansom na ode ne kasa ebe we no de afutu edema maya se obesere wono mada nanse maye na obi akwagina abe fonten tanso onwu se one ne ho kafo edi agura nkomo tetefo nkoma wose wo he bomodian ekofom wura upieto na bomodian bodija kotokaka na afaafo no to no video mame na fa sane na mehwe na mekwa do se mpese mehwe wodegem na kobrane oba wo mfede de bomodian atwitwa mfoni video na ya ase dia sene be ma na wo hwe sam ochirema anamon be ne sabe na mebuni mu twai yei ema ye me wofa asefo ochirema de mu ye nmugu ase ba papa enye na nse be fonten tanso na ba ye kama bodija na ne jese wa wuro de ho nyina na watwa na ode asane kobra na akwaje ta na ne ma be fonten tanso ochirema anya de a eje egu manimu ase na ba ne sanso a woda ache na didi agro nti obesere ema nya ne nyina twam ho firi sa subambo no we nyina ye mbo na Ghana mpuntu no ebekọ nanim a eye nyina na ba fonten tan ye fa kwampa so emfa ni dwuma ye nya se ye boya degem edugu montene so ye maami odaya no and then we're trying to express that they are responsible because the freedom the 69th independence anniversary kai famudie bi a mpenifo bi a edi enim empon ejima ye na mo pray so nim say famudie no any responsibility ene na say ye show man for mo a oma ye responsible mushna ho mo hwe so me yo ma say de sa na ye mpenifo so yo man peni so ye ohene so ye DC so ye member of parliament so ye teacher obi bia ye nyina ye wo ye responsibility say ye hwe na o man no ekonkan na ye edikanfo aye no ye betwa so na ye ma edidaso e ma ye mabru mu no hu se be se yesu a yes na hanum say ya yesu ye be yesu bon ya koye nim na nyo ma pa ya hwehwe wo ya brabo ya hwehwe wo ya mamu ya ka ye brabo ya ye bi akra me ka twa so say your freedom so DLFM 106.9 and then media barrier brand social media you want to be e was swat e make beauty through observe freedoms e was so ya wo pelia e na wo ye hwe twa mo hu fo ni masa na wo ya to so won kan hu se sa dia na wo ye no obi enti be pa e be wo sa go se nyan kopon e be frɛ wo me share e make beauty through me anu me ma no mo ku a wo na de ja na wo ne to social media so no enche obuo enche nikie ema oman no enche nikie ema wawofo timase mo se ye fa hudie ni enya no mo ya hwe ne nkwana ni o ma eseri ni o ma efata e ma ye man ene ye district yi akonkan mento obi bia obo aye man hihye yi e ba so ase eni a wo tie ma hwebadwane edema de hia wanem wo etiwa east abato mpesua so awapie mantem ne den do ni nyamfo abena osei asare ene wuchire mi se meburo no munya de jabo no na sabi wunya fa hude ne ma ofa hude ne nkire se kobbo ho de gene da na bodamfo na fo de jam ekoto abefo tentansom na ne kwa kra mu no ene enyinam ohene eye okugye abusua peni ni diedu ensikopia dwumede na se kire mu se in fact wo hwe o my Ghana fa hude yenya na ne ma hodo a o manya tumi ye ne ketekete ma mpode jeze ye ntumi nkoye ne mu kra vi se ha dwen adenti na o manyi mu o my Ghana yetumi agye ye ho de afri kwesi boni kokko nsem ema ye ne ye de ye ho emfinhia pode adusia nkron kitua bi pene yetumi aye o kirema ha adwen yipam na o kirema akane no ama mpanifo di kan bagye fawde o my Ghana ne maketua bi ne wo ho resources na ye ketekete ma mpode na so mbo adwumaden som Ghana sompa o modwene Ghana ho o manwene mafu na so ne empanifo ahodo a o munyina bedi o man so Afrika mekebe memu so de bai no eni bre pa eni bre chese sika akra won madi ni nyina bom se to obi apa no nkoto ne de onwene Ghana ho na sa ne ma na ma Ghana atwa senti ama mpanifo a mosom Ghana munyai se mudi ani brebu o man na moma dodo de mo turugu mbotom na monwene Ghana ho da na Ghana ye ya o man ye nyina ye ho beto yen Ghana wadi vie anusham wani tise aka bi ko esana sana ba ko se mo sana mi ko na ko esana ko be shi ayi tise ya le tu but yeah, he kind of one guy. You will have more than 2 and you have to see.
fact that education na abẹ́fún kọ́ ẹni ṣe ẹ̀rọ kásìmìlì yàrá tẹ̀sí náà wò àwọn kókó wọn Ghana ti sí ẹ̀kọ́ pàṣẹ yàhẹ́fù mpanyinfo edi kan ho ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀dísí ẹni àmàmú kọ́ so DLFM. ẹ̀yẹ kan so ẹsẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wà transform and transform culture of individual in the country. Wọ́n bí ẹ̀ ká bí wọ́n sẹ̀ ẹ̀ economy ló sọ. Yẹ̀mẹ̀ni lè kọ́ wọn nọ́ọ̀sì ẹ̀ǹsù ẹ̀ǹsán àmà wọn ẹ̀mí ti nà ẹ̀kọ́ ní David ní ọ̀man ṣíṣe yẹn mú ẹ̀mà bíbí ṣe yẹ ẹ̀mí ṣubú bá tù take about it. Ẹ̀dẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ sẹ́kẹ̀ ṣe ìṣẹ̀yẹ́mà ìkọ̀lẹ́yà ní ìsinmi. Ìdí ẹ̀ ń ṣe àlẹ́sàn ọ̀bẹ̀ ìsinmi ìsì sọ̀mọ́ ní yìí ìfìyà. Ẹni a wote ọ̀nà ẹ̀nà yẹ wọ̀ hene ẹ̀dẹ̀mà de ṣe a wanom ewo enyinam ewo pie mantem ne den ede okuji abusua benin diodu na wote nini na mane boy yensem twire ni kontin kofi obo na difiri apie mantem ebesom ye nyina we so ne yakeka madwenkyire ni bi emfansom wakasebo no eso me wafa ase dora ya Adjoa Agyei ede aba no so ma ya ha o Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa na me hote sei me wafa ase ye ho ye pam o se ohwe life edi free Christian village achemwata ino say happy birthday enko enfama neck president NPP hene de nyamanyuku neck president Kofitela nyaminhira ni pi ni say yankopon de afe baako e de aka ne mfie ho na oyibo bo aten de aba na omode amanyosem ti kokenkan e wo party headquarters yenimre e de amanyosem na Kofi parliament de aba na wo say Ghana is peaceful country nti eye nyina ye de nyina ye moa ne yensi Ghana ne yemfa oman emfa nko nanim wo bosha asase so Kofi parliament edifi agona Bobi Kuma apa en wode ebayem Richard ahwe de aba na wo ma ya ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwade Kwadwo krom twabewude hye konkron ose ade yo de one otafrija bantwere bona naneme na afi nso Adjoa Agyei Sikapa ose kase boni mo de sa no manam nenam DJ Ghana man fide ni so a na je Great Station DLFM anes in fact oda yas na adwumaden so nko a yebo edesom o my Ghana wase kase boni yo na pu no de pam ede apeso na comfort bo ache de aba no wase o my ha wo fa Kwadwo Sammy B na wo ho te se me ho ye pa na wase wo hwe live e difference anwom dobro me da se me wo fa se comfort bo ache na eye koko krachi oboase no de aba no wase enne eye crossakefo mpenifo atiati omotie no ha dwen make say koko ebo na mpenifo atete so anyinam kane abo ekosoro saa eba ne saa na Ghana man ene de san ye chi mpenifo mo na o man ye ho entumi ha no de nche kese de mo ni nyamfo na oten bonda oboase west eho ene de nche ede manom na Barbara Kranten ati ya na mu asante mantem no de aba na wase wo life edi free apatrapa odo Broni Junction enje akase nkoma ne wo fa Sammy B na afi nso Adjoa Agyei Sikapa we ye nyina we sina kase ebo no yemfa ne nyina emfansi nansa ye beso so no Kofi buame na yemfa woda di hwei enkonfa me wo fa sei na we eya woda eko edema me wo fa sei a de den ede eye Kasili Gairam ene wenya fe ne baako enti wo maame ane den edi Lady Franca suhum ene wo no wase da bi ene twede ampo Yankopon aye wadom na ode afe baako de aka amfe ma Yankopon won hyira opi afe baako na wadi no Yankopon ma ne pa emfiri mumra omma nwunyini meye panyin pa omfa nyansa odedom ohene suro mbeboa ye na ochechiri wiase a ememu ye de no Yankopon emfa saa nyansa no no omma nyansa soro nko adachi bia no beye mfaso de ede ama oman Ghana enti me wafase a wuden ede Kasili Gairam wanya fi ba ko Yankopon hye na woda no onye ne sonko kwa this come from your mom Lady Franca a owosuhum no se yemfa woda sonko we yemfa ema continue Kofi obo ene pia so de free pie mantemu ede besom ye kase ebo ne ye de asi emusemufo no eye Maze Mabel entwe ne se mo ede ema ye champion tailor de ekopiem go Facebook na fi YouTube akase ebo no wonya bi ehwe ye DJ Zikibi echinchim kase free froma ede som ye wiei akenkan fo ye besom ne ye mienu edi ameje so ye wofa ose ade ya odikan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene otafrija mene me wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes also na Adjoa siriki na pam for sexy and if you come here fum ade dia odwumadie no e ba beso mo nyina monitia addition na sa mekọ ne mesere mo ada
yegusua epedan no nya de a edan no ye nya de ye penenti ye besere se wo aladwo na wo single room self contained na wo de rent abeka junction abeka la pass akweteman achem water dakoman potem ho no na wo dakoman na wo dan bi na wo de han a mesere wada bubuashi na wo ene sisi akura dome kura wo bi wo ho a yebesom enti mesere wada wo single room self contained anase chamber ho self contained bibia wo mu a yensaka na ye ho nkyere yempie basabasa nke ne beje ho ba modern a na fra homatrofo yi ene empenifo ni nkunwa ensi nkunwa se dem di kan ye no wo dan ewo alajo aye single room self contained na say chamber ho self contained wo bi awa beka junction tesano la pass achem water koteman dome bubuashi ana say da koman nyame chempotem ho no modern na fra homatrofo yi na ye pebi e de modwuma ni ba ko DLFM modern na frɛ na ne mpenifo eni enkomo ahoma ne 0557171020 0557171020 0557171020 me said team for the last time 0557171020 wo frɛ na wa lajo abeka junction tesano achem water la pass akweteman bubuashi dakoman dome potemona wodan single room self container de rent bomodian na frɛ enye agent asem wo ye agent amesra wada emfrɛ na emfa bomodian wo ye fie wura na ho nipa bi na wodan a na wa frɛ na wo ne mpenifo edinkita ho ye mamunyina mmo enitia adehye